odnosa na sva. Trajno osnovu međunarodnih odnosa može činiti samo ravnopravnost naroda i zemalja, a to podrazumijeva ukidanje svih odnosa zavisnosti i strane dominacije. Suprotno opravdanim očekivanjem svjetske javnosti i najvećeg u ozbiljnom zastoju. Zastalo je sporazumijevanje između njih, naročito na polju ograničavanja naoružanja, a međusobno nepovjerenje i sumnjičavost podsjećaju na vrijeme hladnog rata, za koje smo se nadali da je nepovratno iza nas. Trka o naoružanju i blokovsko nadmetanje šire se i prenose i u druge dijelove svijeta, naročito u Afriku, gdje neke sile pokušavaju da se čuvaju stare ili steknu nove sfere utjecaja. Oživljavaju doktrine o uslovljavanju rješavanja pojedinih kriza i spornih pitanja koncesijama druge strane. Politika sa pozicije sile i stranog miješanja nastavlja se i sve više usmjerava na područja nesvrstanih zemalja u razvoju. Čak se i pitanje ljudskih prava koje čine sastavni dio opšteg progresa pokušava zloupotrebiti kao sredstvo blokovske konfrontacije i miješanje unutrašnjih stvari drugih. Čitav razvoj u posljednje vrijeme ubjedljivo potvrđuje vrijednost konferencije nesvrstanih zemalja u Osnovu rekli, a to nije ništa da popuštanje zategnosti na odnose među velikom. Ono se mora međunarodne probleme, bitne 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 međunarodne probleme. Učin se ne može trajno zasnivati na blokovske, niti samo na ravnoteži već na interesima mira, zavisnosti i ravnopravne strane među. Svi u radničkom i progresivnom neodvojivi su dio kretanja u suvremenu. Različiti uslovi za socijalizam traže od subjektivnih snaga puno stvaralačku, idejnu, političku i aktivnost u rješavanju problema i protiv rečnice kojima se suočavaju. Utoliko prije su neophodne demokratski odnosi u svim radničkim i drugim progresivnim partijama i pokretima, među socijalističkim zemljama naročito. Takvi odnosi podrazumijevaju dosljedno poštovanje pravnosti partije i pokreta, odgovornosti pred svojom principa nezavisnosti i nemiješane i uvažavanje međusobnih razlika. Bez toga je nemoguće danas zamisliti jačanje saradnje progresivnih neprekidnog razvoja socijalizma kao svjetskog procesa. Berlinska konferencija komunističkih i radničkih partija Europe bila je krupan korak naprijed u razvoju njihovih odnosa i saradnje na demokratskim osnovama. To je bio i važan događaj u borbi za mir i ravnopravnu saradnju u Europi. Slobodna i otvorena omogućila je prihvatanje dokumenta koji po našem uvjerenju ima dugoročan značaj. U prvom redu imamo u vidu osvojene principe koji čine osnovu za razvoj plodne internacionalističke saradnje i socijalističkih i radničkih partija između svih progresivnih snaga. Konferencija o europskoj bezbjednosti i saradnji završen dokument predstavlja jedno od vrlo značajnih dostignuća popuštenih zategnosti, jer oni su plod ravnopravnog pregovaranja i uvažavanja interesa svih učesnika u najbitnijim pitanjima mira, bezbjednosti i saradnje. To je ujedno i dugoročan program izgradnje novih odnosa u Europi. Međutim, poslije konferencije u Helsinku, proces popuštanja kreće se neravnomjerno i protivrješno. Blokovski prilazi pitanjima evropske bezbjednosti i saradnje otežavaju prevazilaženje nasljeđa prošlosti koje su prisutna u političkoj, ekonomskoj, vojnoj i drugim strukturama Europe. Ne smije se međutim izgubiti iz vida koji je nastao kao izraz težnji svih naroda Europe i koji se može održati samo na temelju boljeg međusobnog razumijevanja, povjerenja i ravnopravne saradnje. Beogradski sastanak održan je otežanim međunarodnim uslovima, ali je pored svih teškoća potvrdio vitalnost završenog dokumenta iz Helsinkija i uspio da obezbedi nastavak ovog procesa. Pokretni svrstani postigao je velike uspjehe zahvaljujući prije svega tome što održava objektivne životne interese čovječanstva i što u njegovoj platformi je sadržan program izgradnje novih demokratskih međunarodnih odnosa
u miru, bezbjednosti za sve i ravnopravnoj saradnji. Kao takav, on najdosljednije istupa protiv blokovske podjele, imperializma i svih drugih oblika dominacije. Zbog toga pokret nesvrstanosti nije samo moralna snaga, već postaje sve utjecajniji svjetski faktor u međunarodnim odnosima, bez koga više nije moguće rješavati osnovne međunarodne probleme. Pokret nesvrstanosti je postao takva međunarodna snaga toga što je umio da očuva jedinstvo i solidarnost u osnovnim pitanjima i zajedničkim interesima. Svoju širinu i progresivnu orijentaciju, kao i svoju stvarnu nezavisnost u odnosu na vojno-političke blokove velikih sila. Pokret nesvrstanih se danas suočava sa teškoćama i iskušenjima. Njegovi protivnici sa raznih strana nastoje da ga razjedine i uslabe njegovu akcionu sposobnost, jer u njemu vide glavnu pokretačku snagu emancipacije naroda i zemalja. Zato ne prezaju direktnih pritisaka i napada na njihovu nezavisnost i svakovrsnog miješanja u njihove unutrašnje poslove. Iskorištavaju se sporovi i nesuglasice između pojedinih nesvrstanih zemalja u cilju raspirivanja konflikata, a svjedoci smo i ratnih sukoba. To je velika šteta. Isto tako izvana se postiču diferencijacije i podjele na bazi ideoloških, regionalnih, vjerskih i drugih motiva. To su negativne, bez obzira na parole i obrazloženja za koji se zaklanjaju njihovi protagonisti. Cilj takvih pokušaja je jasan. Teži se razbijanju pokreta i u krajnjoj liniji likvidacije politike nesvrstanosti kao samostalne međunarodne snage ili mijenja karakter pokreta. A ta međunarodna snaga znamo što predstavlja. 2/3 čovečanstva. Nesvrstanost je vezivanje i podređivanje pokreta tuđim interesima i blokovskoj policiji. Oni koji rade na tome ispuštaju iz vida činjenicu da je nesvrstanost danas veoma i ovakve svjetske ravnoteže stabilnosti kako danas imamo. Zbog toga pokušaj da se nesvrstane zemlje podijele, odnosno privuku na svoju stranu, neminovno vode i zaoštravanje međunarodnih odnosa u cjelini, a posebno odnosa među blokovima i velikim silama, što potvrđuju i neki nedavni događaji. Progresivni karakter politike nesvrstanosti izražava se djelovanje njihovo vještačko dijeljenje na progresivne i konzervativne direktno je operirano. Ja sam čvrsto uvjeren da nesvrstane zemlje mogu da prebrode sve opasnosti i očuvaju jedinstvo koje je u interesu svake nesvrstane zemlje i svih zajedno. Samo udruženi možemo ostvariti zajedničke težnje i postići da svako ostane nezavisan i samostalan u sopstvenom razvoju. Razlike i sukobi se moraju prevazići jer štete svima nama. Međunarodna zajednica prošla je Međunarodna zajednica prošla je u međuvremenu kroz ozbiljne teškoće koje su potvrdile da je sadašnji sistem zemlje u razvoju ostaju podređenom položaju i snose najveći teret svih potresa. Isto tako i samim razvijenim zemljama onemogućava razvoj na stabilnim i trajnim osnovama. Prema tome, nepobitno je da se jedino korjenitim mijenjanjem tih odnosa, uspostavljanjem novog međunarodnog ekonomskog poretka, mogu usaglasiti interesi svih faktora u svjetskoj privredi i stvoriti osnove za opći prosperitet i unapređenje mira i bezbjednosti u svijetu. Dosadašnji napori međunarodne zajednice na planu razoružanja i zaustavljanja trke u naoružanju nisu dali zadovoljavajuće rezultate i tako je na mjestu već godinama. Zbog toga su nesvrstane zemlje na našu inicijativu pokrenule sazivanje specijalnog zasjedanja Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija o razoružanju, koje je naišlo na jednodušnu podršku i ostalih. Razoružanje danas ne može biti stvar samo velikih sila i blokova. Cijela međunarodna zajednica je zainteresovana za obustavljanje trke u naoružanju, koja sve više apsorbuje ogromne materijalne, ekonomske i ljudske potencijale,
kako razvijenih zemalja, tako i zemalja u razvoju. Razumije se i potpuno razoružanje pod efikasnu međunarodnu kontrolu postaje krajnji cilj kome treba težiti.